Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukasam sura mahatinda pamoja ya Rahmani, timsalileni al-Mustafa al-Adnani, basilatani kodiza mimbeno, rero amini washika maneno, tishikamana takpendo mujitu, ewe wamini chiwake ni kitu, nakodiza fanyizeka nashtezi, shesheite shakitu ha imbezi, namini tundu wachiwakeni, tishishire matezo chilateni, namini tundu wachiwakeni, tishishire matezo chilateni, chiweni wafakasika tikitu, Hamza waziri ni garabu itu, shikamaneno hinzizi na mazi, wakopi mhamari na shangamasi, shikamaneno hinzizi na mazi, wakopi mhamari na shangamasi, kitambuko dizituchize panga, apo chiwari komandraza mkanga, isamkuru chihabana sakhiri, pasi wamini wawero khamiri, ziko khabira mini ziro koito, owa nafsu lakhtesha khoto, ziko khabira mini ziro koito, owa nafsu lakhtesha khoto.